Nilip along BJP mass joining a Jaimek Kebdeng Pon. Lakhain ko apo Nilip MSC constituency ke parlo. Borsali Tironarong Pachu Aklam along Pini Jakong Nipay Nerkep Arni. BJP mass joining a Jaimek Kepadopon. Bangso amai pialong APTLC Congress ASDC a party atum. Ametang asong apan ningka chethe kavedet penajok. Pini Nipay Nerkep Jakong a chikluar ni. Don Paro trok rain koi adon atum BJP party atum along BJP putup chikup dunsi BJP along chepo ok dundo alang litum apan karbiang long Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang Nilip MSC Pubitro Rongpi Bokajan MLA Anparta Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Numol Mumin MLA Kedoan MSC Kedon Lapen BJP rat atheng nu alang litu mapan deng pon pamilu lapen lapuson mas joining aja mek kedeng ponjita do ulang pusi alang litum pen than bachini pon nilipen Philip Tiso loti kiminis karbiang long Idoy di Bukirang Nili Pahawar Pen Kirang Kato Kawi Kay Purun Po Purun Jipo Jerpi Doan Board Committee Kita Presiden Akihay itu Sopti Kendro in Charge Lapen Mondo Lalong Kita Presiden Akihay Pen Langlok Kato Kawi Clever Pet Jipo Jerpi Doan Apan Nili Apransi Lang Tuhan Nikan Sama Kardong Kajerigo Kardong Pilihan ke awi kirui pilihan dulu ilitung nilai pahawar dan setame ongdung aratung ini BJP along ilitung ningga tithipen BJP party ningga tithipen lapen BJP a party hello ahokpet rarpan diklen piabang lapen rarapan tikat hapi rarapan kacing kurasai pen danglok katul kowe ilitung longri longkot setame kacing kurasai kiklen pipok analitung cicirisi pini karbiang long atau kanu dan setame omdung kapre party along itu kote izia tung setame pini BJP along skop rumbong lo tiklason nakak pini nilai pahamar along setame pilihan ke pilihan dulu Matai pilihan dulu itu lason di pulang kalau sana Mei itu di polo, tapi pilihan ke matai pilihan dulu ke joining program kasi pilih ongdung aratung BJP along ningkat cethela pelitung ke jalin ilitung anope ilitung hei pan kai ke sitame ke matha hei pan ilitung lori lompat pan kai ke sitame ilitung keklen piabang, sepatu piabang, karjat piabang, akhirnya Dr. Tuliram Ronghang Sar alang funding ka cethipen, pilih BJP alang sekolah turun, itu dia pan BJP alang sekolah turun dia pan dari itu pilih dan ang tingrung lo, kasi dari on behalf of the MSC Hoipen, dari itu pan ningat kongpen, dan polo kusi pilih nanti pan ang sini lo, kasi pilih nilai pahawal setami ilitung karbiang long atau kanu kacingpur kapre kacingpur alokot itu di pahawal setane project kacingpur itu teknologi tower development danglok katul kobe itu di sekolah hem hospital hem pen danglok itu teknologi kacingpur saya iklempi itu kacinghon siam sara pen kacinghon emele lokal umum pen alang itu kacipitut pen pilih di pahawal long setane akor aku kibuti akan kaben itu kan toa itu nang selampi delok nang selampi apa itu pilih setami di pahawar kalau kedua takut kowe arang tun rongsor takut kowe ninga kompen bisikian kan kebatasi pilih bisikian lo mencoba
Lasi, don kirang ilangannya setabe itu rana kacingpur, jadi itu community development, ansose itu iklan teksi panti itu ruling comment along ketua kenangso, lasi nana itu lah bangsolan kamatasi pilih BJP along, pilih dan sekolah na pos itu tinggal pit, lapen don kirang ilangannya setabe itu ning siklan klaim peta na pilih pahawarapan, ansose kacingpur siya kan setabe itu bidesore itu BJP sewana na sendiri lah Tuhan, ini pun lapan ini tu kaki sekali ini Harman kerja fit pekerjaan ini Harman ansusi iklan pekerjaan sekali itu lepas orang tu sendiri pilih lah bangsa Amerika sekali lang Tuhan deng kalau lapan itu iklan lapan lang tu sendiri sekali lang tidak kalau masih dari lang kita lingo lelo pilih dah kerang tertutup begini lapan dona rara pun sekali dari minyak klompen lang Tuhan sulit kirulkan karang pikir bersih bangke don Bharat Sokra drugs kira khok pangrum pet kan ke buta khai bangke susi abang tu bang piatong APSLC le pen Congress pen GO pen ini BJP party long join den la sini tu ga den karbiang long pacing thuji pulong te dat alada karat tu chini lo je Bible long ketong Roman ang deng kriya thompian ang deng sut isiben himi ye det ke ja tumalam khoi masik ateng se ima det ke ja tumke empusi ba anam sikpe la sijara saing deng le claim si puta government si claim si sarkar si claim si council si claim autonomous state ka pichun penchenglo development akam asaing deng ke doan penchenglo goreng amar sai penchenglo la haya kam ta government siklam ji council siklam ji sarkar siklam ji puchini si kete pini Delhi long tame Narendra Modi ke japon party BJP party Dispur long tame Dr. Himanta Biswa Sharma ke japon party BJP party Dispur long tame team Karbiang long ke japon party BJP party la sejarah asayang dengle claim ji pusita BJP tum si claim ji pumatha par 6 seat ini Karbiang long atop anu konsensi ke to anta me dakta pini pen beta ke thoklo borsali terorong dak Chukiala polling station ke pini pen ke Chukiala MP election a phike beta e thoklo joining program ile to ko deng thulang tuelan ni bangke oda bangke ang tong pen song tumarong ang ton sinang dun japo tarik ke thom ke popli konsensi ang ton sinang dun japo la pen ke tarik ke pli bangke tikalo jaiga thar tum arong jaiga thar pen bhere ke ang ton si akorti mukti doni me don thom adoji la pen ang parke BJP party long si nang chopi okdung etpo pusi nitum bhan nang deng pon heng pusi bilta nang pelelo la soteng basilitum damji la pen ke joining program ke continue si ngomlo ke barika pon nitum siksa se sida bang nang hang lo pulong de tum deng ponan ko te bang tim Karbiang long acara ketu dun nang pulong de nitum ke deng nang la si dak tame Chukiala town committee dak dolo town committee dota traditional village development council pen town committee ke to ke thang dak kachi yoge town committee ang kangalong ko an ma development ka ching thora sayang deng ke long ji buta long pol pen ke dake inglong aso tum hanke tribal tum ke dake town committee to an ke long le phelang tax jata pinang ne long le phelang tax jata pinang ne lapenang parke dadak kaching thora sayang deng ta ku pipi ma la ke town committee long angkang long urban area kono ke long lapen rural area son ke long ala ke bhag dakko ada rong long kaching thor bang ke traditional village development council dopo non project 125 62 amendment lo prongte pula ke rong kaching thor je council nang le so just nela kidam tang nili press ka patun tanang